Di lumpur guys. Sayang manuk. Apa sih dilebak? Oh, dilebak. Like ada ya? Ayah. Oh, dia nonton. Ya kali. Ya. Ikutin. Kita ambil uangnya guys. Coba gitu. Sembilan, 10. Mana? Tetehnya mana? AN Production pesen 1 porsi ya. Apaan tuh? 1 porsi apa? Seblak apa es? Dari mana AN Production? Dari mana AN Production? Oh, Iya selidah. Iya 9. Seblak yang pedas. Oh, siap rapat. AN teh asap najwa. Tadi pesan es asap najwa mah guys. Teteh. Aduh, kaki busuk. Ah, siapa? Aduh, kenapa? Bobok. Ayo. Tuan, coba mikirin dulu. Makan, kalau kata dia makan. Oh, Satunya tos doang ya teh ya. Aku jangan banget. OTW nih, gerak asli ya. OTW di mana kene? Apa? Om Asep kan. Coba neng, Om Asep bukan neng? Om Asep bukan ya? Yang komen. OTW nih. AN. AN. AN.